abareberezi b'ekanisa ya Uganda b'ekyanga kya Burengero Rwizoba nibabugana buri mwaka n'ekigendererwa cyo kuhana obwengye hamwe no kuhanura aha by'entunguko mu maka gabo hamwe n'agabikiriza Kristo. Omwaka ogu obureberezi bwa Ankole nibwo butayayise kandi omuri teranuru eby'obwegyese hamwe n'entunguka y'abikiriza nibyo byebembezibwe. Nk'uko ekyoma kityaza kigenzi kyakyo niko n'omuntu asyaza mugenzi we mbwenu n'okusyazana ba bishop naitwe tuyine ebintu ebiri kutulemera nitukora nituruha nituhereza munonga kandi tuhama amaani mbwenu nk'uko emotoka eri kwetenga kuza omu garaji okugiyitamu omwika gwakyendera mu mipiira okuhindura oil n'ebindi ebibarikora nibakora wheel alignment omwenziga nizikyama emotoka shanga yahengama mbwenu ko kuza omu garaji enziga bazitereza mbwenu nico turi shanga omu fellowship nkeegi twantushobora ngu nikirungi abaana bitu omu mashomero gitu g'ekanisa tushemere kufayo munonga okwera abaana batakwebasa kandi na president nikyakukyaragamba abaana abarukubi abaana biine obwengye kandi abatiine fees tushemere kuhwera abahona bagambire naho kongera amano mu matendekero g'eby'emikono agari aha musinge gw'ekanisa hamwe no kwongera amano muri za university okushohoza abeegi b'omutindo abaragasira ihanga. Education is an equalizer. Omuntu nazarirwa okwe kitagata ashoma ninga aza mu ofisi n'omuntu washomeirega yaza na King's College Budo nabwo ekyo eyo liko rugati kigambo konko bwegesi buri yakutara urengo rumwe n'abanyijinya n'abageiga n'abatunji abantu b'abatunji hatushangene yori makerere nabo tubenshomesa abantu obwenge nka university konko hat competence based education twashomesa obwenge ntubashomesa obwenge obwo kubukoresa kugira ebizibu bibashoborora kugira ebintu bibahangaho nico tweta competence based education. Abarebereza abahona nabwo bahingwiza okutaha imigisha y'abeegi abatarikwebasa kushomera busho mu matendekero hamwe n'amashomero agari aha musinge gw'ekanisa. Amashomero ekanisa kwereye n'amashomero omwana oyine obwengye yatiine sente yazo muri ishomero rumwe erimu abaana 2,000 buri mwana 2,000 nibamushaba miliyoni emwe haza mu mwana omwe ishomero atashashwire ishomero nirugwa turikagwa. Oruteraniro rw'abarebereza abana bakazi babo ruriyo ndugendo mu misho kandi nurwija kuhendera izoba rya nyenkyakare no kushaba aha kanisa nkuru y'obureberezi bwa Ankole ya St James Cathedral haro aha bwa TV West nde era akiza.